Hello guys, welcome manan dahito video tayon tatta ipashare kayo manan dito nga to Bantay. Dati kami gaas resort iti Marges or Barangay Marges Esperanza Sultan Kudarat. Kompleto kami tatta guys, kita man ya kita tinagsasakayan ni. Mayaman kami tatta nga aldaw. Pero bago kayo ipashare, atin ipakita kay kanyayo dahito'y palibot iti gaas kasi diti unag ti gaas resort guys naglinaw ti danom nga agan anod nagdadakkel iya nga bato iso nga nagbigbigos ka dita agan anad ka baka no matinagan ka ti bato. Oy, kita ti kakadwak ni Mama Max, ni Idol ng Bayan Max Ryan, ni Ate Fiona. Oh, di ba? Nagsisiksi dagiti kadwak guys. Nakarubwat dan ready da ngagdigosan iso nga intayo nagpudaw ligs na sikaw ba nagpupudaw ligs ta ati mo tati kadwami ni Alexander Tixon nagrubwat mat isunan guys iso nga intayon imuna da nga talon at dapay ubing iso nga sumaruno kami matatta ag suksukat pay dati may sak nga kadwa gisuk-suk pa lang short pan na. Nagtaraki pa itibok na ni adda kulay na, di ba? Nagusob isuna, tama din na kayad, puro red amin kulay, tibado kan short pan na. Nagsuot suna ulit ti t-shirt, tapos, kamo niya kulay na dayta, kulay yellow, uy, nakaranggar pa si Kati kilala. Mayaman nga talaga ni Glenn Laportesa. Nagba na nga talaga ni Sakyo dayta. Inkamin. Saktig with video, datoyak likod na guys. Pauli kami magmag na ka dita. Agan anad ka, ta nagdadakkel ti bato baka mapayatam. May patublak ka, katawaan da ka pay. So nga magmag na ka dita, agan anad ka. So makita yo guys, dayta ni swimming pool. Di sapa. Di baba. Datig digdigosan ni. Naglinaw danom nata guys, naglami spicy ka. Dito mululi kami guys at di swimming pool da nga napudot ni so nga bigla ngagtubnaw dita talaga masinit ka ngam no inot-inotom ay na dapat lang nabigla mabigla matabagim may tagdigos tita guys talaga may kat ti panuhot ti bagbagim may ta ni Bossing ni Dave ni Junior Kilata Max FM Jensen. Okay, nagpa-picture na dayta iso nga pinicture ako naglinaw danom na guys niya na hati mo tayo pool taigid nga nalamis. Magna kami manong agwalis kalata dita. Dahil masabat ko nakaredy mo't nagdigosan ni Arnel Munes. Uy, nagtaraki ti short pan na sika. So makita yo guys, ay ito'y Madanji Cottage dan. Nagtagaw bait ni Glenn Laportesa. Nakaturog ni Fred Castro. Nabanbanog sika ni Victoria. Ni Alexander Tixo. Nag-isistoryada nga duwa tata. Nag-insert ni Idol ng Bayan Max Ryan, nagsiksipay isuna. Tata guys, nakitak dahil ti papaya. Amok ti mununod ta panunot nyo, tinula nga manok, problema. Awan ti makitak nga manok, isong yung video lang. Tata guys, abang agururay kami, iti kami nga agkakanta. So, adati dangan nagtutumpok. Adya ni Madam Minio, nakalabaga, ni Maxi Jutisay, ni Mama Max, ni Chini, ni Misty, alright, ni Luisita, ni Mira, atoy ni Misty, at kanta isunan guys. In video lang, tapos ni Arnel agkaw-kaway, nakikinatawa da, tapos da ni Fiona, ala da ni Max Saiki sika, muli. Nakitak da iti ni guys, kamon yati nga masitas, i-comment nyo man, baliktad pinagsabsabong na, kasla bell, no? Bell nga sabong. Diyan ka munagan na dayta. Tatag sublita yon nagkanta ni Mama Max. Kani Sexy Maxi. Nagkantada sika. Kunam dala madida masaksakitan mat ng broken hearted ata may sadita. Ngam sige laeng haanda nga panpanunuton importante nagsadya ta ditang panawon. Diba? Sige na kay ti Mike. Aji ni Madam Marites Mones na hi Madam. Naghay isuna. Happy ni Madam. Sige lang Madam. Tatag sublita dati duwa. Kasla ada problema da ba? Kamu niya problema da dagiti duwa. Kanta kay latta. Ngam ni Sexy Maxi. Dati pinagdadaanan na dayta. Iso nga baybay amlangan.
pagbigyan, magkanta ka lang tataday na. Magkasundo ti duwa, mayat kitang dinta nga talaga. Kamu no nakainom dagito yan. Magpay ay ni Ate Fiona. Chill lang, di ba? Nakadi 4 pay, di ba? O, sige. Hi Ate Fiona. Welcome to the family. Kanta ka lang dita. No, di ba? Tatta, ti duwa mo. Tate pinalibot nga libot. Agsapsapol lang sa ti pagsukatan. Ingkay sukat nga duwan. Hangkay sukat dita. Gimawa tak ti chocolate. Mabisin kami nga talagan guys. Iso nga ni Glenn Laportesa. Nangan mo't isunan. Bao, naimas pre, naimas. Naimas Siyempre chocolate dayta. O diba? Sige, pantagaro din. Dagita guys, nagidigos dan. Nagita. O, ni Fred Castro. May sana dyan nga to. Baka umis isbumot idjahin. Tapos ni Max Arnel, ni Luisita, ni Sexy Maxi, ni Victoria. Naglami is danom na dayta guys. O, diba? O, basta ba di pektob na ni Sexy Maxi ni Arnel. Tata, agluto kami moten guys. Ta syempre mabisin kami. Agsagana kami mo ti pagtunwanan. Agsagana kami ni sakyuan. Agpabigkang kami ti uring. Agtuno kami ti lamas. Kan agtuno kami ti karne. Ngam si peri ti pagtunuan ti lamas kan karne guys tada ti kadwami kami nga madimang manganti pork. So dahi tayo tunon mi nga lamas. Bangus kan tilapia. Ni Arnel mo ni sa ata gugugas ti lamas, diba? So ready. Mabalin nga itunon. Ngam tata. Kamo naman nga kilo tata. Atamot ni baka. Agpapabigkang suna guys. Picture. Kita agpusing pa ata. Kita agpagpabigkang isuna guys. Ipakita kanya iti mga dalaming soft drinks no. Napunpuno kasta kami kaba nang guys. Nagba nang kami no dati kami Laportesa. Iso nga ata nagbigangan sakyo. Mabalin nga ito nun. Sige paypayan pa itano mayat ti biggang na. Dahil ti matchi karne guys nga ito no me. Kamo no tagmano kilo karne tatan. So nga igas na mat ni Julius. Ugasam lang bay ta mayat day ta bay ta ito no ta. Habang agururi kami nagpabiggang, nakitak ni Mama Max, sagsagsagay sa itinagatiddag na nga buok, ni Saiki nakakuyakoy, ni Kuya Gary nakasimangot na nakatalikod, kamo niya panpanunutan na. Diba? So dahi tamanan, nagukis kami manan ti Radisson, agukis manan ni Arnel Munison, kan ni Julius, agal-alaman so na ti asinan, at ti asin. Uy, nagtuno si kanisakyuan guys. Iso ay tadya karne nga tuntunon men. Bao nagimas gayem. Sige lang, agkatay-katay kalata. So dahil kimot yung bangusan guys. Intuno men. Ay talo na baliktadon nga may daduma, madipay nga nabaliktad. Siyak man lang agbaliktadon. Baliktad man. Hay, nagpudot. Sige lang, nagpudot. Dapat may sama din na baliktad. Diba, nagsadya guys. Tata, agkilawan kami matan ati Bariles ay tani makikita yung mga isistay na ti tagabaktit ni Julius tano ado nagalasmat ngalangalan nga nagdadakkel tata daytan ata ni Madam Marquez Mones hay Madam sarsaladan natamaan dan haan yung alilipatan guys nga i-share dati nga video tano ado mat iya nga makabuya tata ata, 1. Sige, may salada. Sige, may salada. Sursurwanan na ni Mama Max. Mayat samot tama ni Mama Maxen. Nakainom samot ti Red Horsen. Sige lang. Ata ni Idol ng Bayan Max Ryan. Nang tadso na ti message. Ni Madam Marites, ni Bossing. Ayan, salamat gid sa inyong Madam and Bossing. Nag-enjoy talaga kami. Sige. Ang animal pas dito video guys salamat ti pinagbuya yo. Hanyo may lilipatan nga i-share dating nga video. Bye-bye!